Pozdrav prijatelji, danas kao što možete vidite radit ćemo novi klip posle mnogo dugo vremena. A danas pravimo novi geografski klip, a to je novu državu radimo. Radili smo Švajcarsku, Italiju, Srbiju, Francusku, Belgiju, šalim se, nismo radili Belgiju. Danas radimo Grčku. Istorija, površina, populacija, nezavisnost. Idemo, bla bla bla, krećemo. Prvo krećemo od onog najosnovnijeg. Populacija, površina, mesto gdje je, zatim region, na kom kontinentu i koje su granice, koje su odnosi i istorija, sve, ajmo. Grčka se nalazi na samom jugu Balkanskog poluostrva, a graniči se sa Albanijom, Makedonijom i Turskom. Također glavni grad joj je Atina, koja se nalazi na poluostrvu Atika. A top 3 najvećih grada koga znam su Solun, Atina i Larisa ili Sparta. I također Aleksandropoli je jedan od njih. Također ona je i članica i NATO-a i Europske unije i Ujedinjenih nacija. Također njena populacija je veoma izvrsna. Oko 11 miliona ili ti prema popisu iz 2015. godine 10.955.000. Znači, sada pošto je prošlo više od 7 godina, 7 godina, možemo da kažemo da je populacija sigurno prerasla 11 miliona. Ja bih to rekao na jedno 11 miliona i oko 100.000, 11 miliona 300.000, tako. Danas. Površina je 131.957 km². A odnosi su i na Balkanu sreći. Dobri su samo uglavnom su mnogo dobri samo sa Srbijom, sa Bugarima su onako, i sa Bosancima onako, dok su sa Albancima, Makedoncima, pogotovo Hrvatima i ako računamo Slovence pod Balkan, očajni i nikako ne su dobri. Znači, isto sa Turskom su očajni. Tako da jedinog prijatelja koga ja njima mogu da vidim smo generalno mi. A sada dosta sa tim. Sada prelazimo na istoriju. Grčka je postojala još pre 2. milenijuma, kada su 4 plemena došla na to ostrvo: Ahajci, Dorci, Jonci i Eloci. Prvo su Ahajci ojačali pa napali Krićane. Dorci onda napali Ahajce i tako su se vrtali dok nismo došli do nekih velikih ratova. Trojanski rat, Grčko-Persijski rat i Peloponejski rat. Krećemo od onog prvog. Rat protiv Troje se vodio preko 10 godina. Vodio se između grčkih plemena, grčkih država i Troje, koja se nalazila u Anatoliji, u Maloj Aziji, u Turskoj. Nakon toga, mi smo tu pobedili, rat se vodio preko 10 godina, najvjerojatnije se vodio zbog neke lepe žene, Marije, koja je bila kidnapovana od strane nekog princa Grčke, to je neka bila nekova priča. Nakon toga idemo rat, Grčko-Persijski rat posle toga, koji se vodio od 499. do 446. ja mislim, ili 460. Taj rat je bio ključan, zato što je Persijski kralj Darije III htio da se o njemu Grci pokore, a Grci to nisu želeli. Rat se vodio preko 40 godina, dok se konačno nije završio sa grčkom pobjedom. Jedva, ali da. Sada smo tu dobili 2 grupe.
Spartanski savez i Atinski pomorski savez. Ne znam da li sam rekao Spartanski dobro, ali izgooglite pa nađite. A ja ću se ispraviti ako sam pogrešio. Sad, prijatelji, Peloponeski rat se desio od 431. godine do 404. godine. Rat koji je trajao preko 27 godina. Rat se vodio između Atinskog pomorskog saveza i Spartanskog vojnog ili Spartanskog saveza. Tu je pobedio Spartanski savez, ili Sparta. Te Sparta je sada postala najjača tu sila. Razumeš, nema kada je smeta. Međutim, jačanja Aleksandra Makedonskog i te Antičke Makedonije, to se sve menja. Antička Makedonija zauzme celu Grčku i onda kreće u rat protiv Persije da bi je dovršila. Tu Aleksandar Makedonski pobeđuje nasljeđe, pošto njegov Filip I ili Filip II, njegov otac, umire u toku rata. On ga nasljeđuje i nije mu pojma kako da ratuje. Ali uspio je da protera i da napravi grad Aleksandriju, koji dan danas postoji u Egiptu. To sam htio da vas malo upoznam sa nekim činjenicama tu. A sad idemo na nešto što svi znamo. Turska. Idemo Balkan. 1300. godine, 1340. 40. 50. bilo je najveća sila na Balkanu, bilo je Srpsko carstvo. To se menja 1355. kada iznenada Dušan Silni umire. Nasleđuje ga Uroš Neki, ili Stepan Uroš. Peti, zadnji u Nemanjiću. Kako su počeli da se teritorije rascepkaju, Mrnjavčevići, Dejanovići, gdje su počeli da se odvajaju i 1355. I tako je dovelo i do boja na Kosovu 1369. koji se vode između Mrnjavčevića, Altomanovića i Lazara Krajbeljanovića, kome su kao pobednici izašli Mrnjavčevići. Zatim 1389. 1371. Marička bitka u kojoj, kao to znamo, Lala Šahin, poznat turski vojskovođa sa samo 500 vojnika, uspio da opkolje naš kamp, pošto je bila kiša, magla, naš kamp je bio blizu njihovog i oni su nas napali, ostaje pošli pokolj i reka Marica je poprimila crvenu boju. Ono što smo spomenuli u vezi Grčke jeste da ima u Dulegani grad Atinu koja se nalazi na poluostrvu Atika i da su dva najveća grada Atina i Tesaloniki i treći bi moglo da ostane zove Aleksandrija i Rana. Jedan od većih gradova u Grčkoj. Sad, idemo na malo dublju istoriju pa da završimo i klip. Nakon toga, 1459. u cijelini zauzimaju Srbiju, a do kraja 15. i 16. veka Turci zauzimaju ceo Balkan i počinju da otpočinju rat sa Rusima i tako to. 1835. Srbija dobija neku nezavisnost pod kneževinom. 1877. se već stvari menjaju kada se dešava Srpsko-turski rat, Grčko-turski rat i Rusko-turski rat. I sada ajmo da vidimo što se dešava. Grčka, Rumunija i Srbija i Crna Gora zajedno sa Rusijom i sa Ruskom imperijom uspevaju da proteraju Turke. I u miru u San Stefanu 1878. Rusi su tražili da Srbija, Crna Gora, Rumunija i Grčka budu nezavisne, a da Bugarska dobije celu Makedoniju, delove Srbije, delove Albanije, što nama nije bilo normalno. Jer faktički su Srbi i Grci i Rusi većinu stvari osvajali. Zašto su to Rusi hteli? Pa da bi imali satelita i da bi mogli kroz Bugarsku čisto da imaju pristup Konstantinopolju. Sad se tu menja stvar. Pošto je video Otto von Bismarck, koji je tada vodio Prusku, da ovo ne ide nikuda, on je rekao čisto
pozvao je savez u Berlinu ili čuveni Berlinski kongres 1878. gdje su se države tada se dogovore oko malo realnije podale plana. Oni su se dogovorili da Srbi, Crne Gore, Rumunija i Grčka budu nezavisne, a Bugarska da bude nezavisna, ali da ima autonomnu pokrajinu u Turskoj, koja se zove Istočna Rumelija, tako da ih oslabe i da ih lakše kontroliše. A ovu odluku Bugari nikad neće preboliti. Kada se Bugarska ujedinjuje sa Istočnom Rumelijom 1885. Istog dana Srbija ih napada, ali su izgubili rat. A tu onda dolazimo do 1912. godine. 1912. Srbija, Crna Gora, Grčka i Rumunija su se sastali. Srbija, Crna Gora, Grčka, Bugarska i možda, ajde kažemo i Rumunija, su se sastali da bi napali Turke i da bi vidjeli kako za svagda mogu da ih proteraju sa Balkana. 1912. počinje prvi Balkanski rat između Srbije, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turaka, u kome, kao što znamo, mi pobeđujemo. Mi uzimamo Albaniju, veliki deo Albanije i deo Makedonije, ali pošto je Austro-Ugarska pripratila ratom, mi smo se povukli. Sad, ovo se dešava ključno bratstvo Srbije i Grčke. Posle tog rata Grčka dobija malo veći posed, ali dolazi Prvi svetski rat. Prvo ide i drugi Balkanski rat u kome Bugari, pošto na zahtev Austro-Ugarske napadaju nas, ali ih onda napadaju sa svih strana. I Grci, i Crnogorci, i Rumuni priskaču nama u pomoć i napadaju Bugara sa svih strana. U Prvom svetskom ratu Grčka se našla na dobroj strani istorije i konačno uspela da se oslobodi u celini, zato što je 1918. saveznici, što su bili Velika Britanija zajedno sa svojim kolonijama širom sveta, Francuska zajedno sa širom sveta, Grčka, Srbija, Rusija i još neke koje su se te kasnije priključile, kao na primjer 1917. kada se priključio SAD, Japan 1914. Svi oni objavljuju rat na centralne sile, a centralne sile gube. Posle toga nikakvi značajni ratovi se ne dešavaju, šalim se. Dolazi Grčko-Turski rat između Francuske, Italije, Grčke i Velike Britanije protiv Turske ili Osmanskog carstva. Oni su došli sve do Turske, dok ih nisu sveli samo na ovu malu Tursku. Međutim, tu se javlja Mustafa Kemal, poznati kao Ataturk, koji proteruje i Armene koji su ušli u rat, i Italijane, Francuze, Sovjeti, oni razdeljuju Kavkaz, Sovjeti ga snabdevaju oružjem. Razumeš? I on se zaleteo na Grke, potukao ih i spalio je Smirnu. To je bio jedan grad u kome su se Grci sakrili. Time 1923. je potvrđena Republika Turska. Sad, zašto su se zapravo Britanci i Francuzi povukli? Taj jedan Aleksandar koji je upravljao državom, vratio se Konstantin, njegov otac, koga je jedan premijer Venizelos, pošto u Prvom svetskom ratu taj koji se vratio, on nije htio da pomogne saveznicima, pošto ima ženu koja je bila Nemcina, što bi trebalo da znači na čiji on bio strani. On se vratio sad i zamisli sad kako je to odgovaralo. Vratio se čovjek koji neće vama da pomogne. Zbog toga Francuzi i Britanci odlaze i Italijanci sad ovi mogu samo da se fokusiraju na Grke.
To se završava, Grci su izgubili sve što su osvojili, ali ostaju u celini države. Onda drugi svjetski rat, Nemačka i Italija ih osvajaju i Jugoslaviju, međutim opet se oslobađaju Grci i na kraju, za vreme hladnog rata ušli su i u NATO i u Europsku uniju. Nisu nas bombardovali 1999. i čak su onemogućili da NATO koristi njihov aerodrom i to je to. Danas Grčka izgleda sa istim granicama kao što je i pre, međutim 1984. Turci napadaju Kipar i izvršaju invaziju na njih i u miru Kipar se delio na severni Kipar i na Kipar, ali taj severni Kipar koji je kao bio turski, niko nije priznao osim Turske. I to je bilo to. Ako vam se ovo svidalo, prijatelji, naravno ostavite like, share i subscribe. Ne morate, ako vam se ovo sviđa i ako vam se sviđa ovo što radim, naravno možete da me podržite. To je bilo to, ja sad moram da idem malo da odmorim jer sam ovo učio mnogo dugo da bi vam to ispričao. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ali uživajte i pozdrav!